Mayemu achibiem ne na wase Adom TV Badwam dwumadi so yeda Apostle Dr. Ntim Fordjour ase eni nkwanshen sama ode abre de edu so ne Badwam kase samne ne to dwa wo mu bia wo betini adrobafo ya wo mo fa kolebu mochi road nsusu yemeye kwan ne ma woni mo ya yede hono nsam no ebebro na fe ya kwa Ghana National Education Campaign Coalition ede to aban no enemy said enemy ya no capitation grant de ma public basic schools no on fanko sebeya head teachers nko jeje fees bia sansam no ne nsem ena no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase o share live wo Facebook/Adom TV extra uko go TV a channel no ye 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV tube kwa adomonline.com ensem weni bebre so ewo ho bidi de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den sam ni chiremu ankasa etie adrobafo ya wo mofa kolebu mochi road na de to aban ni mosre woni de mu a eye mochi road kwan no wo meye mfama wo na nkwanhie esi so no doso nkwanhie nso ansi a wo mo ka na de achi bia wo mo ko mechanic shop ekosiesie fi se kwan ni nti oni Adom kase edi nkomwe say away no ya shocks ni we nya say no na ya springs no ebubu springs no nti high empa nti mo modern no munye mai and tafa pa every morning me fan ya springs no anyway na high empa why nti mo modern na mo why entuntuo ha abobo ya miensa nsuo nya to a na chese ye ba be yi nkrofo be 3 a betina ha on be sesa nipa ene nema abeto hanom abobo ya nsuo to ha on be hwa sesa pragya mienu na anu nsuo ye to ye pragya mienu na bo ha ba kokora nsa buye ha nkwahia de bebele just last week Friday by this time can is an eba say na them say I don't know what happened but ebu street pole no street light pole back on na abofra back on free FM hwere ne nkwa Ghana National Education Campaign Coalition they to abandonim se ni manimi ya no onyi capitation grant no former public basic schools no sebeya ebe ma head teachers a wormo ejeje fees bie no eno betumi abafom isa ye hu se schools ni bi wo ho no ma se omuni akade ene niam ebetumi ama print exam papers ama mofra na chon social den no mo beye ene omuntumi ma emofra ne su nkofia na omo makwan a omo ntro nsɔhwɛ no nti se ne atie bia no ewo se teachers no ana head no epe kwan bia omo befa so a omo be ma awofo no so etua printing fee no se ne be ya mofra ne betumi etua achro nsɔhwɛ no enwechi okade to aso se capitation grant a yede ko schools no se capitation grant ni nyina akɔ ena amount no nso a ewo se ko school no ni nyina akɔ se dia etie dia ene director general wo kwan se obode rule ana se mpo teacher bi obeji printing fifi abofra bi a ho no ye twe na so na se enko ye dia aka de ne enko ya menji ndi se ye betumi aka ni dedede ana abode rule se ma head bia enje printing fee enfi awofo ana emofra no nchen a school for ya wo hwidiem senior high school wa hafomantam mo na ene wa ye bibi kakra kire mpanifo kire won musuku ne tebia se won ni akade enunti ema adesuan koye se de wo mo ehwehwe no ye toilet a ye koso no enye kura ye wooden structure enua na wuwu okoso so a wo ne scorpions ne hwahwa mo so na face so ye dormitories na ye dem no enye best nim okwa ye de dabobo ho saa sesadin ana afi so ye classroom chairs ene ye assembly hall chairs na ye use no ni na ehwa ema nkra no enya interest omoko class e de akusua se na afi so ye PTA dues ne ye how dues ne manema bi etuatua ne ye hu de management no e de ye den eye afi so ye science lab so equipment ne enema ho no ye bi ni Asabre donko ene wabo ni din se assembly members eto abama no a obenya akwanya no aba baye Esutifi South Mensin Krache wachire mu se adesuafo no hawa wode atudwa nyina no eye hiade pa ne senti
wonom behwe na watutu ni nyina se de ebe beboa ama de kire ne adesua ho nsem akonkan minimi se wini ambe confirm ntimi gina o mampanianem na ma shebo se nyambo an se confirm ya on problem yo mo bia no ye be se e bisi ya no ye ne mpanfo so akasa ama nkora chekche bebre do ma kire mu nyina no ye hu se nkora ne se mo ka no ne dana kwa because toilet ne kwa no enye papa school na nkora dem no school dan de ebu ani tinyina ya de a ye hu no Maentwa Adom TV Badwam kase no eso na 2023-2024 local government staff for and I want to krata koma ban no se won makatua be 17 months ni nya de so won sa kan mre na so was ban de ma won kase no etwa so from the day of recruitment up to today ebi mo age salary edu baby salary ni kate so we brought a petition to the head of local government so that they should just go through the petition and then have mercy on us so that we also receive our salary mpemfuna ma ye hunde okay yes in yana hawa bai obokodo ye hune adwuma nti this month is oboye hu adwuma nti next month which is May May 2025 yame bai na adoma yen sa kan na akotua we are expecting that the salary will come in full ye bom pay den yen akotua na obaba in full on ba 1 month na on twa bio kuma se na me bai Oma fire as a Oma appointee nti ye sika emma for almost 2 years ni na ya ba omo ni me bepa omo acho say ye sere omo hu ye mobo no omo mboaye if say ye hu kire ye won kwala ebi ahan dan ontwia ne sika kura nwie ebi kura ho sika kura onu di bedidi kura no ya asem nti ye de asresere de na ye de nam ye sere mo muso mo fa afidie no so na mo ma amanfo nti na omo nya ye moa wo ye problem wenti. Deputy Director General NACOC Control Commission Chumberima and a day to Rashibijani or Wasen South and him Reverend Ntim Fordjour say one more and Kamunya Juma na said the walk no boni binisika biaba bedru or my garden mono yen na yen 5 year 2 year Adom Kasie etwaswe. I will advise my good friend and brother that he should cooperate with us if he really wants us to get to the root of this matter. First of all, to apprehend or arrest any other person that is involved in his so-called suspicious act. He should cooperate with us, the security institutions or agencies, to make sure that we get the appropriate or the required or the right informations and then act on it. It's different where you've given to us and we are failing to act. Like where you have failed to give us the requisite information, but rather throwing it in the air, giving information to the supposed suspects that you think we should be going after, prompting them on what is happening, giving them the opportunity to even abscond. Yet you are still saying that you want government to investigate. How do you want that to investigate when you keep on exposing things that the so-called people that we are supposed to go and investigate will get to know and then abscond? Ntim ne betu dwa se Nigeria businessman bi Benedict Peters wono akwa kire no na ye kire no nsam no adehye wo sam potamu ho no kanom ne ade no edoso Adom kase ni bi edekowe Nansa Ntim beto dwa se Nigeria businessman Benedict Peters bambofo akwakire no ya beto dwa enipa bebre na ekasa efa ho ama won mo ete Aurora apartment e wakanda Ben Jubilee House so ekasa efa ho bi omanfo echiremu a kamia se won wahen ha wo mo se wababekire abrantie yi sanse ne ni bia na woda no edi e won potem honom no na e ha adwene Jacob Asamoah eye kurumani hwemuse wakwakọ bob ambofo amane empempi se dede enne enipadodo a wode wonum eba won bro no so no wani enye hu senti ne abambofo etimi etu sa na mon yi wogidi yi se ebema asomdwie aba won bro no eso amane bono echwemu se Odura Peters ekotu mu abra national security posifo ne bamboku ahodo ebekire no Swame District Court wa Santimantim mo de asrafo me enso
akoto aposifo enedu afie na wochimienu se wonma ball kromafo bi amene wato na nanom nsiedo e wasafo awotwemienu achi ene betu odwa se asrafo bi a wa Ntim ya akobo emrantie bi e wo asapaku wiase no mienu efamu ewu ene na womode sa asrafo yi a omdodo ye enwatwe ebipie mu e wo Soame district court otimuafo no ahye se wonfo mu enko military custody na wonsan fo mu emra epoda etoso aduonu emienu adom kase ene wona wodi hye no bi efiri mu e bonfomo Friday no twam no nti otoya na nya information se soja fo bi abetene free asafo edo mokọ balance wo soja lai o makọ bonkora no eku mo ayoksa ko yom ato aguwuram nti yehu mo ye don ba ya asese ni yehu de yeko nti sa aye no kore se utimba chi obi difie na sa media wo mo de nka minim tumi yo se obi kura ye bone na o che na o panishe no na adna koma police mo de mna he mo nsem abo mo akoyi wo mo kam kura mu wie no kwa mo fo mo ko di anasa ayi sebia mo se BBC mo wie no akoyi mo ato agu ase emfaso bi anya de enu mo so ye te ye no so ya antena se ye di akiri na ye ba akọ jo mo se end of 22nd yan samra court abushafo de ye penukọ ewum sebia se ye eba sane ya hwemo ahu di ye kwa ebe memedi no waku no bi ofiri me so anu de ba wo so wo de afinti yesi ye hu no kura ye de ewum na afitwi bi afata se ye de manipa no ye de manipa me nche de me fa ase ne ye no eye but eni kwa so do emranhye onsem ye de eye no ma bi eni kwa so ye de wo ye nansan na osofo hwe interior so de nsem tu dwa fa ahoho ya won de won ho hye nubonimu anase galamse ani ade ebewi akire no yeni asam no waha na yebewo nkonsam wo ko wanchire no na kaka eku abrantie ne Ghana de hye bia ewo asante edi nkomo onma kire wadwen afo sofo nsem a ode tu dwa ho ni honorable Muntaka onufo ya nesan interior minister odi atu jase China for anyone a ese yensuo ni forest na kobaso mu tu galamse a esise ya won ni na aban kire se wo mo edi on beko wonti ewo nkrom eno na adom kase etisi monte so Ntim one Ghana adehye bi bon kobo ema watire won ade sei me Jesus angofo we yen saka wo ma ye fa omu kwatu efiase fa omu famra kwa so na fa omu tu efiase because sie ka so omu nko omu kro mu a akwan bebre wo so ombetimi afa aba Ghana bi mu a yan kasa no Ghana immigration for any control was because your borders no your borders no is secure enti no ngo ombetimi aba Ghana bra immigration for sheda any ka ye to omo a ma ya ma omo nko omo kro ka yan fa omo nko jail there 2 years 3 years ansana ya sa deport omo nipa no ko no kroma obesua yansa odi omo ko omo kroma eno ye far better eno no ye say omo better prison because some that prison one man government inside best say Mayenya no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pe ye de asie ye da se emre ni adaje a wode maye ye kwa abaye nche de obonkrata no ne online stories na ye krado ye de beto aso midi afia amankwa tamaklo